экен, асты үстү 4 комнат, асты дагы 4 подвал менен. Дарика! Sen kurdun bu. Men de yaşasın bu oğlum. Hazır. Жақсы сөз жан ергітет, жаман сөз жан кетпейді. Рахмат сізге. Ошон үчүн келиңиз бир жакшы бир тост айтып койбойлу, уруксат болсо, келиңиздер. Мен ордуман туруп жакшы тилектер айтып коеюн. Ne geldim? Ne тұрасың? Жатпайсың ба? Ey келесі olur. Ал жақтан не қылып отырсыңдар? Не үйленіп алдыңар бы? Бұл не олекет? Үйді де ушынтып құрмақ біле. Тұрчынар. Ay Butum, ağlamaysın mı? Girip keletkanды көріп отырсың ғой. Нар тұрып тұрмайсың. Ey ağla. Жаман кішіне кейкені. Жақшылап құрмайды білең. Ağla. Ey buzma beni indi. Ay çık. Çık. Indi görürsün azı. Emez bana. Osunu görmeksin. Анан албетте сиз муну өзүңүз эле жасадыңыз, э? Мен билем сизди. Зарика!
Onu жууп коюш керек. Aku учту. Каяка? Асманга. Канча? 10, 1, 2, 3, 4, 5. Келесі olur. Ал жакта эмне кылып атасыңар? Дагы үйлөнүп алдыңарбы? Буну ким жазап берди? Сонун кене кирип көрейинчи. Сен мурда үйүмдү бузуп салгансың. Киргизбесең бул үйүңдү талкалап таштайм. Сен көргөн үйүңдү эле буза бересиңби? Киргизбе Чыңгыз. Бул менин кором. Ошон үчүн бул үйдө мен качкыла. Кетип кал бул жерден, бул кетип кал. Бул эмне кылганың? Эмес сага. Көрөсүң, асып сага. Ай башым, карап тур. Көрөсүң эми. Ай апа башым. Ай канып атат башым апа. Апа башым канып атат. Өртүгөн турбайбы балам? Ай башын жарып салган турбайбы? Акмак десе. Эй бала. Басчы бер, Сен не кылып урдуң я муну я? Көзү чыгып кетсе эмне болот я? Эмне сүйлөбөйсүң сен я? Чыгып кетсе эмне болот я? Эмне сүйлөбөйсүң? Сүйлөчү. Акмак десе. Жүрөт я. Дарика дейм. Дарика. Бas beni. Boşa. Kançık. Karaç balan. Göz çıkıp kesim dolat ya. Başı jarılıp kaptır balandın. Gece geçirip koymuş. Sırtçı mınday. Balanı jakşılap karabaysın mı ya? Seketin alayın dese. Чыңгыз, кечирим сурап койчу. Сурабайт, акмак десе. Чыңгыз, кечирим сурап койчу. Суранам балам сенден. Ушул жакта сен деп жүрөм го балам. Көк беттенбечи балам. Кечирим сурап койчу. Суранам сенден. Кечирим сурап койчу балам. Бол айт. Айт. Султан кечирип койчу. Мен экинчи мушташпайм деп айтып койдум. Жөнөкөй эле сөздөр го. Урушпайсыңбы? Урушпайсың, Дагы бир жолу үйүмдү бузса, өлтүрөм. Ай, уктуңарбы? Эмне дейт я? Айтып атам го, бул бала эмес деп, бала эмес, бул деген киши өлтүргүч. Бул деген желмогуз бала болуп чыгат, уктуңбу? Эмне болгон бала экенин кайдан билем я? Азыр кечирим сурап. Чыңгыз, кечирим сурап койчу балам. Суранам сенден. Кечирим сурап койчу. Бир эле жолу сурап койчу балам. Кечирим. Чыңгыз, кечирим сурап койчу. Сурачы кечирим. Кимдин тууганын ким билесиң? Кечирим сурап кой деп атам. Сура кечирим. Сура кечирим. Угуп атасыңбы мени? Сурап кой кечирим. Сура кечирим. Сура кечирим. Чыңгыз. Сура кечирим.
Sıra isim de otur. Sıra geçirim. Sırap koy geçirim. Atasının kim ekenini kaydan bilet bu. Kayaktan tuğup gelgenini de kaydan bilesin sen akmak. Atasının zindi de bunun atasının zindi de gördün mü? Arımdan tuğanını bilesin. Sıra geçirim. Buraya tuğan. Sıra geçirim. Amandır mümkün ay bunu. Sıra geçirim. Bulut bulayım. Sıra geçirim. Sıra geçirim. Sırap koy geçirim. Sırap koy geçirim. Ece bu şöyle koyamaz. Sırap koy. Darika. Balanı okuversen buluydan getkile. Yürü koy balanı. Yürü. Bittim ucunu kasık içine yesan. Minnetim olayım desin. Anne valдар men oyunu o da sen için. Partiyi çok bana gördün mü? Yürü süküt kötüyün. Yürü koy. Minnetim olayım. Sabah. Sabah.